Senina rasturang kekelangan Tuhan Yesus Kristus meriah ukurta. Bancika kita jumpa ibas acara pepalem posuh kanal YouTube ibas cakap karo. Sopesi begikan kata di bata ertoto kita. Tuhan Bapa kami seringan ibas surga. Patut kami ngatakan bujur man bandu Bapa. Sebab kamu tetap nemani ngarak-ngarak geluh kami seibas paksa endah. Cana ati kami ibas perjumpaan kanal YouTube enda magiken sadabagin karena katandu. Mari Bapa ngerana kamu. Gegeh kesasi badia si angkaken katandu. Segala banci ia loken kami. Ipakiken kami jadi palas geluh kami. Ngerana kamu Tuhan bersikap kami magiken ca. Sebab reh kami mindo penampat ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kata di bata si man banta ibas suari enda. Ibuat ibas surat wasiat. Si erjudul integritas ajaran. Ibuat ibas Titus bindu 2. Menakan ayat pitu sewalu. Bagi ayat 10 sada sesup 5. Si jadi tema emekap. Si jadi palas perenungan emekap Titus 2 ayat 8 nina bagenda. Pakailah kata si payo. Sila banci ipandang kala. Gelah alu bage mela iakap imbang-imbang du. Sebab lalin ibas kita siman pandangan na. Senina rasturang kekelangan Tuhan Yesus. Ibas kerina ajaran. Iji lid ertina gagasan. Palas perukuran. Kerangka, penalaran, ras tujuan, tapi visi. Perbansi ibas kerina ajaran, lid iji ertina sada ideologi. Emekap, caranta rukur, si lengkap, ibas memahami kinatana. Arah ideologi, iarapkan bangsa ngasup perubahan. Ajaran si sehat, emekap kuni ngasup mereka hasil perubahan ku arah pembaharun. Ajaran Kristus, emekap ajaran sir tujun maba pembaharun, ras keselamatan, ibas kerina dampar kegelukan. Inti pembaharun silakokan Kristus, arah inkarnasi. Ras karya penebusan Kristus mereken geluhna. Segala kerina tinepa igejap kena arah perkuah ati di bata singkelini ngalemi dosa ras memulihkan. Perbansi mankala sidahinna pembarkan kata di bata. Seharusnya silit ibas ia spiritualitas si mehuli rasehat. Keteladananna labanci iragukan. Integritas ajaran labu saja erpalaskan ibas sumber si benar. Tapi banci harus geluh ibas kebenaran. Ibas perdalanan sejarah lid lalap turah bidan. Tapi ajaran. Si intina, si pemena mengklaim dirina selaku Mesias. Si peduakan iklemna ajaranna uluna ibas wahyu di batanari. Si petelukan iterap kena ajaranna sirbahan sikap fanatisme. Si pempatkan kerina kala sila sealiran ras ia ikata kena kafir. Senina rasturang arah pola pengajaran si bagi rupana. Manusia rusur mesra akapna membedakan kebenaran ras pembenaran diri. Esensi ajaran si sehat rusur ngasup ngangkat martabat ras harkat manusia. Jadi adi atita ngeneukeun ajaran si sehat entahlah sehat banci sineun arah buah si hasilkan. Amin. Raduras kita ertoto kita.
ngatakan bujur kami man bandu Bapa. Kam go ngerana man kami. Kugakin arusna integritas ibas ajaran erpalaskan kata dibata. Pasu-pasu katandu segala tuhu-tuhu katandu jadi gegeh. Ugakin seharusnya kami kalak situ kalak sikin memiliki integritas jana teridah arah buah perbahanan kami. Jadikan kami jadi pelaku katanya. Endam toto kami Bapa. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami erpengendes bandu. Amin. Senina ras turang kekelengan Tuhan. Baginda mengkata di bata si sekman bantawari enda. Jumpakah kita ibas episode selanjutnya. Jangan mido kami, segala ulah kita lupa guna like, subscribe, rasi bagikan manta-manta, bagi pekalak si deban, alu bagi kita ngo ikut muat bagin, ibas pembarkan berita si meriah, man kalak karo. Bujur Tuhan masuk-masuk kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.